Rebere na janti Yesu kora beno manya abantu bawe ubaso kuretere manu yaragara ahubwo kwa cyakitabire cyo tinkumanya how easily these guys are going to get some help. Reka turama kuraga okuruga omuri ntungamo ureba abantu ko bagwerirwa kagwe. Ente hamana nengo Enjura y'umuyaga n'ihunga egwira mu kirere cy'abushesheri izuba umugombora ya Rukonu West mu district ya Ntungamo esigira abaturano bacura bwa nyuma yo kucekereza ibintu byabo. Enjurezi ebirejwire mu muyaga na n'urubare kandi ebihingwe birumwe ntoke omwana na nendijo misiri byone bisigiro wishe butaka. Nemwe bazanjure gwiye mu gihe bwa shanki 10 umuyaga urubare amazuga ashenyuka tuwa ikatimba cyane cyane amabati y'ibirahuri mwari bisaba turenda ngo niwara kama baitu ushimire kureba huko atugira amabasha nago kutumara tuweza kura kahunga mwe tukoreki enjure yizire no muyaga mwinji urubare rukiziramo rukatutera kakorogoto turya hatwe inamirire tushobanjirirwe abana bitaho ko batazitwine bishemwe bari mutugirire mbabazi turi kubi. Enjura hona ekohoki n'amatungo agarume mpuno embuzi ente hamana n'enkoko. Empunu zafa ezizibyo mushaka embuzi zafa enkoko biri kimwe cyone cyo kiriyo mwisha cyo nakifire na nenjo nangwa zikambukire abenjo mukazo mukereni nawe kambukire yagenda yaho amabati. Eshenyera amashomera abiri agarumoka Korogoto Primary School hamwe na Rukonu Primary School kandi tekomeraho esigire yikara ebitara ha Rukonu Health Center ya Kashatu na nokcho waya z'amashanyarazi. Student gwisomiyaga yes konka this is extraordinary. Really waza muntu waburisha nko muntu wakakorogoto eindio mutuze norebera kimwe ngo muntu arabatine ngo gampango atarije mukakaza kupaka sahande tarize kurisha abana n'abana tubarishe kushoma. Urubare rusisiro mwana gwitu ubuto bwa muhogo no bureba ibintu byona birya hansi tinde kisigiro nitushaba government ngo tuyambe nk'abantu bayo nk'abantu bishwekeki abatura abasisikarirwe ibintu byabo no bashaba government okurabira mu bebembezi babo okubahwera ngene hatebe nericune nembere kumere munonga etakwete ngakiremwe yo buhunga etakwete ngakiribiri mwana mutuyamba sobushaho ko family bipango munonga government yane tuyamba ebarire kayo muntu abantu abayine ebahereze cyo kurya konkeche cyo kuretera kiremwe yo buhunga kiremwe y'ibihimba tibikatuyamba bijukuru banyamwe neza basibiramizi tine cindateke cyo nanorere tinwine bishe mama ne bafu ne mpunu yanje rirejenzire mbuzi zona zaje nire bijubitenzire ekiyungo muyaga gucitwire ebyari 13 nibyo biteganisiye bwa kigwerezeki konka hatingerezo honare kuyaheza kuntera kahima mugabe Moses honare yanja ngo ungezeho manyisa bakya person RC1 zobona basisikarirwe ibintu byabo bahandika abantu bahandike umbare guryo muri yejoka n'ibintu bisisikire. Umugandi abatura mu cyaro cya Cyubu umugomboro ya Kisita mu district ya Kakumiro nabo bashobanzirirwe bwa nyuma yo mwejemure okushambura amajuga batura. Inzu ndi mama bati bamwe babambutse garagara hagaze bati misiri mfite mizima yose yashishikaye kandi murako ndi umukeye kurusi nishoboye. Urutoke rwanje rwagwire enje yanje yabambuka za muhogo zagwa ibihimbo byateye urubare tine kinyine. Abdul Kamwanga n'abatura abandi nibagira ngo hatano barara hero ndarahero umuyaga gukwiza nkashaha 3 gwatere inzu nasigara hero tinyina ho kurara tinyine cyo kurya n'icyo abana titwine cyo kurya titwine ho kurara nyene ubwana bwa njobu entoke zihirimire za mpoko za kuko mu itaka nebihimba byone njura yabizinga zinjire byutubere kwese igira ngo nituza kurya. Nje yanje yona yashenyagurika yawa na hatitinyi naho kunyama ndiyo ndi kubona abandi n'abana aba nibatakira office y'inganzi yihanga okubirukanjirana n'ubuhwezi ati nyonisha bo buyambi kugira ngo mutwirukangirire juba turebe hite njwa kwazigizire muna kuraka izindi zaje nyuka mwazireba twinaho kurara
mutwatireho nitubashaba kuza mutwatireho n'umutima gumwe abebembezi bashaba abantu kubyara imiti na no kurinda je by'ubuhangwa nyina amasiko buhereza bwija nibuza kutukolera enjere y'ubukolira abandi kandi twine mu prime minister witu ari kuhereza bona aba Uganda yona twine amasiko ngu naba baferirwe ibintu byabo naza kubakolera mugezeho musimbe miti ekiyaga ekikututera ntabwo kushangwa twine miti kandi miti mwamurasimba musimbe miti era tugasira emiyembe za vakedo ebira tutangire kiyaga kandi tukashwa tukiha sente n'abana bitu bakaryaho gwe turashaba government yagezo kututeraho buryo kureba ngo yatwatiraho akwembera tyabire nungi abantu bari kubi yananka misiri yona taro musiri gwasigira gwemeriri ahabwa TV West inde Elias Rutugusa na Ambrose ni wagaba katoto. Okay, namakuru mabago twagareba it is painful kunka charity njya no kireba ngo kigambo neki nicho gamente tuyambe gamente now these ones baba clear bagira ngo bataza kubaha clear mu ningibiri tuzuza kubayamba kandi amazima ukanyo narebe koko narebe mpunu narebe ente narebe urutoke narebe muhogo bifire narana amajuga genzere na umumbera nkejo atuwandetera kiri ibiri shwari none mansa ngundi hati na no mwazi mpeze none mansa and aside ndijo tinkumana kumanya ebigambo ntwegarukamo byone nebintu yokore no ijuka jimyaka yo maziraha every story like this one nta rebigambo bikushara government giro kwerati yani but you see government echo kubanza ni chimango ari ministry disaster and preparedness ni chigwereza kandi okubureminga muntu wenje twirumyaga aho kwa gwe kugitwire no ndangirenda but now are reaching tega de muntu basa kora twena turgo mweto this whole rhetoric ya tukore abebembeza bo kwija bagambe kintu kime korwa honge kintafuteganya mu kikorwa tubyare it is the truth charity mu Europe numba muri yabo babagira mu China ndakika mukaganuza futerwa urubare hataro nanjura nka hati bushesha babagira mu China ndakika mushanza kugera urubare ubu yemereye nka hati gisharutandika hataro nanjura kandi babagira ngo nduza kumarira kika nkitano urugumano rebo tuzicwarwa hate bintebi ebyitu byo ntubata kubimana kubimanya bari yanumba mu kimato kashora no kimango hati twakugira wigwereza mujurisi ebitu rebigwereza now njwanye manangu byabire bigwereza ngo kutukucheta actually unpreparedness hati nabari ya nabo bagume bature bete bikanise binesu to hermo bunga bwinji maybe akwambo nekigwereza and you can be like umwaka cyo mundu gume ningo mwaka gurabeho ko wanjonje manza ngo akirabe now you go and access the situation hatu zenka rukoneje inareba urebe ntosho kuzazaricire dino umanye gushati urutoke rwarwira asigara mu bwana bw'imitumba bwemerire hatu wampa kritano mazima charite no manisa ngo kuzira aho ngarike tero murango kundi so bakora assessment bagira ngo kugirire keje mu abantu banga turuma abantu mukaga twina abana babiri hatu rebe cyo raba yambise kugira ngo at least bagendereho otherwise nyono nsuro tubura murango guterwa nkogo wagaraka gukora follow up no shanga bantawo batira umuranga kunka atine cyabire kandi baceza batuvunana ngo turi abanya Uganda tutera karuru manyabiha no we did that hati nyo wabwanje ngabe ninyenda gamba ngo solution hati twahereze kucimanga government nayo ne basa kubitino kweyeteguye ari bintu bibiri tugeze gukora cyo kubasa preventing ebikubaho ogaruza busya obuhango azana busiti n'umwuga gwa government akake kwita chikoze neza kwirukangirira baratewe kigwereza hati habeho umuranga gwo kubyara imiti ne kwato umuyaga abo kubinjura ke kubura umuriye cyo kiturume cya climate change kize izerinde munonga ninzira habeho imiti defined bajangu yabereka purpose tumengo ka purpose bajangu manyane ne kitoma tumanyengu ne kitoma bajangu buri muntu ntwenda at least oboine ebitoma nkabishatu around your house ninga shihi no rutoke rwawe ninga shinkahi konka ko kugira ngo nyonkwate kartusi yanje mbyare nimba nindeba sente obwire bukishika njitemanya hamu sente hari yaheruka ate byenjura nakibinyiba yowe nko muntu wabutosha konka government ntuteka ngo neba einabakugu abekwe employee njire kugira ngo bagumemba turebera yo bukirikare okumanya nence kishemere kubancuba umwihanga ryito makagitu okwenda kwetanta rebigwerereza nke because at the end of the day kubikweza kubaho abantu birukanga bari kushaba government obuyambe
nchimanyisa ngo mumanya ngokwe ebintu byona nho bibyine kwane bitsoboka. So if we can bring preventive measures as early as possible tabanze kuza kurinda kujangu esente tkodese ezo kuyamba babatunjire bigwerereze ninjangu nizabanche compared to okugira ngo oreberera abantu abo kuba tu abantu ngamo bonka chejegwa nahande hitabasa kwikitwe nk'abantu nabo bariyo batunga ebizibu nkebi kandi nahande shayo na nibo kandi birye byo byonka nobo ryaho hagwa mwendwara ngo ninsya nayo shanga yatugendana ogiza kugira otungo busheru bwije so many things ebikwija birye bigwererezi bekatutahirira so kuntu life bariya aba forestry bariya minister yebigwererezi na waya what goes wrong you know there's a big problem alechis buchango by the way abo kwati yokankubuza wagira jinkato ka following ambara ho jigamba wagira banyigo shoto inicho barombe unga wa following ho sometime back akaspending we sente nyimunonga zo kubyara imiti omustom muri no tuyarangwe kiri yachi emiti ntuchime ndumunga so gwimiti hatwaza mukete jeriza kumangu twine kizibu cyango izo tukachikwata ngwendembo nebizimbe byonka no trees hati nemite yaberumo ako kachekari nabakacuregerera ninkakatuzi nbaburyaho bigiye biyogoyogo nabakacuregerera ninkakatuzi nbaburyaho bigiye biyogoyogo omugasho gw'emitiro gyo mtown wine kubana good aeration shades whatever hati ido tukazaha bizimbe byonka nibiza kwemerera byonka but umuyaga nkogo ngwishitero mimeti nambwe no kugira ngo ejimiyaga nayo tinkumanya neza umbyaro ekabe netere ndembwezi abo nchizitaro mimiti rero munde chitera nkasite hati basimuka okubana mwe planners mwe bari engineers manya bahe hato munde sitene attracting attention baje nkasite ankayona mazima batanga kusteka teka hato munde baje bishi abo when you go to some other places town is rememity there is nature in cities so mbone byitu nari mugubyara kuba nko kwa decoration njo nani manisa hatu usanga kutine mugashogumti kuchoma amataji no usanga mutakutembe na gucuregero yebuza so mwenu ebyo nuko bibityo Gideon senyomo ni mureba this time Maria Richi harera batekirika nugaje chapati ni chips ninka naija kuba natugambira for today ni mureba mu kikaru Gideon nachiraho batasibe na kikaru but today is smart in his twakura musiyasebo tugambira hori na nentanda yo turetire nabo kutureba TV West Wa mnonga Vincent Mujuruzi na Sister Charity ahantu murire mutani wo muri wa TV West ngo kubagamba amazina nsenyo Gideon Vincent echetengo cyawe orembo rambarara umuyaga gubanze gurindeho konka nko kuwagamba na Sister Charity n'ubuzima ebitongore beruho konke kibuze kikubozebwa biliyoni bikora omurimo ogushimikwa gukorwa nicyo kibuzo bitari bigambo no kugira ngo Mr Baram agiro mu kaciko bayenda kumukwata kwatamo kantu kake konka ninjira twatunga ba Baram nki 15 nari 20 nari at least ba policy makers bakakora ekikwenda questions ane cha Minister Baram nitekateka ihanga Uganda arikaga rukombuteka akwa ebitongere byo na wabigamba ekitongwe cy'ebigwerezi ministry y'ebigwerezi ba planners NFA akare NFA ke gabe miti tukumanye kazankahi ebitongore bya naroki bikabigabe miti ecyokire kozire kibatiremu emibazi na nebindi konke bintu ntubira ko kubiri then twazo mbombeka hatyo rembo rwambara umutu nayombeka town yo nagitera pave hatyo yebuza enjura yiza ntuje gukora twarugokwe twagaruka umurembo rwambara nihondi na mnongo musel yargazi akashonshoke no murimo gwanje erizo batwareba umuteki naro musiki wasumbusa nko murimo nyinda tumwakire arije tuganira umurimo ogu agumazire mbwireki abo akintu tureta akashonsho cyaka aka kashonsho TV West ne kareta okuhereza iwo murebi wa TV West ngubuzima nkibasika wano wakorana kake no wasakongera ukatumwakire arije tuganira atugamira amazina aje umurimo agumazire mbwireki bit akagutandikata mukamwanje live at TV West tancha rukura mushe murebi murebi wa TV West mwabara kunyandiza mazina ni banyeta tembo landasi murumo gunkora nisikasumbusa na chapati kali ndo mutejiwe bintu byengano byona bikusingo wingi bikora
umuntu asa kwebuza umurimo go kija wagutandukota naro kumazire mbwireki tanchira kumazire mbwireki ukija wagutandukota ubwo bumazire mu mbasha kuba ngwino mu myaka ngira ngo 10 imyaka 10 imyaka 10 nyine mu experience cyo ngo experience nyine mutu kugira ngo ngaza kusoma ngagwega ukagwegota ngagwegera mukama wanjye ukano koseba ngani goseba okay ati mukama wanjye ngagezeho munonge byakora ndi kumuguza ati byakora ibintu bikoro kandi naenda kumanya nabifuna mwata basi then kuyanyamazire kumusubura ko ngereye kubifuna nanya nabyega najya kamurugo nanze kuyebya njye uko yegera nkayi naro kukorera nkayi obwirobo ngoro ngandi kamparo mundo mu kitoro okay Zambia Kevin Ave Maria okay hata kwabira ukora twaraguza utambuza naro nkoguruza mwanya kukorya twandikira kusapurayinga amashomero kandi uburobo kandi tukore sente nyingi munonga abo kubati norebe ibintu bya hati biro bakabisera ingano iri mu sente nyingi buto ne sente nyingi amakara noza kura amakara ge 200 tiga kuhasa na ukore sinkai kugamba ibi hati nebyo kuyiya cyonga ni kora kino uremeraho uremeraho we no kuremeraho gukora uremeraho wija watandika kwekosa ukija watandikota kandi just ngafuna kapito kache ngabanza narumba karumo manyana nabona karumo bansashura ke banshashura niza nakora kinafuna kasende kubasa kushashura n'higora zikazi zingahi obwirobo hati manyana tiburobo ni hati abo kuba hati no shanganga kunwa ndo kuza gukora kasente kache shanga bakusaba mitoro 10 kapito shanga ine mitoro kati kapito wota ko sesende nyingi wota kwenda ko sesende nyingi kapito yangu yabo kuba ndonde ngano na buto neyo frank pane nesigirini atanyanyisha ba obimpendre bintebyo engano yari yaruzinga hibute yaruzinga namnonga twerogo muri bwaci bwesa kuteka te unchikubasika nara ino mwana kuteka te unchikubasika abana ati abari mu holiday abasa kwegaho ati akabici yamikahinduka umwana at least tweseda kikezi nche nawe umuzire agici yakwerogo mwana hati umuzire wana ndakora umwana we business yore bandi byo kushoma ya muteganise ninga yashoma umurimo gwavura imitoro ngai imitoro 30 mugerezo 30 nagura kinaki 30 nabashagura frank pan ryaruzinga batakamusera imitoro ngagumwe n'iceka no tunga frank pan nge imitoro 2 dine je bimeza no gure cy'imitoro mushanga then ngirangu ufunanga na display yes nyowe nyine display cyangwa display ere imitoro nga 10 then naho notandika kora kino tandika kora imitoro 30 n'igimaro mwana akora kifuna ka okay buja watanka izoba rya wotandikota usikasumbusa zingahi Lunguza wangi numanya murunji wari numanya murunji tunga numanya murunji nabwo ngani kusashora sente nyinji abo kwati nureba baza kwirukiranga kuni cyo nsa gusende no hoti ni sembe la sente ni kakari kachi chunga fu numanya murunji bandi gwene mitwaro ngingaye mitwaro nga atugambara nguru wawe tugamba uko kwitura kwa kwe tukagire yanyora nguru wanje nyowe ndi mitwaro kale kapito yanje yone saheji nyowe hatenye neri naza kubara ibintu binkora cyebinini kapito nashaka kubera mitwaro ngashanga nishanje kandi none experience kuko twarashe tubasa kutandika izuba ryawe ugenda tosikasumbusa za zingahi hati nubasha hati ufuna kapito imitoro 10 imitoro shanje nubasha kubara yashatu ako shanje wirukangire munonga cyo ntandika wano tandika imitoro 30 nikora kimwe nekora kimwe kandi ushanga uruna urikora amaguru agadari hanze y'umutwaro ngingaye imitoro 2 mu buto ngo ubuntu obuno manyisa nkabungahe ngubusumbuza by the way wokoza kapito ya zingahe waza wasimbura n'imitwaro 3 imitwaro 3 tokabura kwa mu imitwaro 2 then ukokiya mu imitwaro 5 buri mitwaro 3 ni kuri mitwaro 2 nezikora kimwe senye mugirion go mazina tuno mwami tembo nakora mu rumoki nasikasumbusa imitwaro 3 ni kuri mitwaro 2 then hati hati kapito yawe mitwaro 3 izoba nokose mitwaro ngaye Gato hati biro bikuna kugambira ngo hati ndibize munonga. Mitwaro 3 ni nkose yonga.
Emitwaro eshatu cunga emitwaro eshatu nagikozesa hati nobasa kuyamba emitwaro ebiri ninga gumwe kashanju gumwe kakaga gumwe nekicwekera aho nyina ngamagogo kubakozire mbweni izoba ryawe ryaza kurenga izoba bwashesha waza kuba umwazo nubu emitwaro yawe ibiri umugundo mukapito emitwaro eshatu emitwaro ebiri nosiko mukasheshe n'umwazo raro yonosika kasheshe deno kuza kora ibindi nisika kasheshe n'umwazo nani nkora kinyesetingana nkora yo buce nabo buza abantu baba barebekere namba that means hata mukasheshe wakozese emitwaro eshatu ngo beke biro mwazo wakozese eshatu koreke that means izoba nogene emitwaro ena hati umukasheshe ebi nkora umwazo abo kwanyo nizikora ngumara zisetingana hati nzira zo mu fridge okugira ngo umukasheshe ndakererwa zo fridge beno umukasheshe ngera nisika busika dena gataho kora cyaho mahagati yake akwa wajangu nokora umukasheshe rero umwazo nani musiba nimbanza nasikasika ho ngo bazinge ngo bakashanju nabo guhereza abantu baburya beno umukasheshe nizati amagubago agumwazo then ngagita geri zoba nabo kubana bero operation yemo oyine mirmengai akwa enjeyo rino gamba mukireka tukora muri mugumu hati kunguruga hati seze naza kuruga naza kuzamu broke naza kutera broke akwa enjeyo no gamba kubiko gamba ki then broke zo zikorota hati sumbusa okuzika ogumaha oyina bakozi okorota hati nkali y'abakozi ngana nyenge nazo kubegitaho tera broke ninga nabasha kutera nyonga ndumanga ibindi musiyante ka musingi bo bakutera mbeno mbugufite ne muri mugumu broke yekutayiza zinga broke nayo netasa mununga broke netasa mununga uja ngere imirimo mingi cyonga netasa kuko broke nayo wagenda n'emitwaro ngazinga umwanya nipanyise emitwaro 15 atumanye emitwaro 15 notera broke omutwaro hati broke omutwaro hati broke hati yemerewe mu 250 hati esente zo kuteka muzona niziba ziri emitwaro shanju n'etaano then otera zinga yo tera broke 10 broke omutwaro hati broke omutwaro wabara broke ni siringi 250 mubano yiha mwaka senge otiriwe emitwaro shanju n'etaano utaburo guza zinga nuguza gundi orukumi broke orukumi n'emitwaro 25 hati wowe n'umutwaro esende nobasa kuzireba ngo nabasa kuba harunga miliyoni ngibiri n'emitwaro 10 obo tiri mushanje n'etaano okakuma mcyakangahi nyenga kumujya mushanje Sister Charity ni Vincent P7 kongechi baruno churira emitwaro 2 emitwaro 3 ekereze emitwaro 2 emitwaro shanje n'etaano ekereza roughly miliyoni 2 na miliyoni 2 n'eceka iwata kukora otegerize ki abantu nk'abantu bo T West yashize mu kureta ku manu bakwereza muhimbo kinayigaha utakakora muri mugumu kera kasheshe kora tunge kibaro agambo kambe obo tukendera na mnogo go muri wa T West na mnonge myeta ifiteka cyabasika niyo tubwe niyo mbangigambira utakateka ukajango batenda somire tuza kufuna sendo kwa masiko ukaza speed koza kwepa nabonesa gironda kasente kake ujuta nika ka business afine business etakutasa ahuko hapo ya kuchera wena na bana ronda sini bwana bamusangana akora karumoki tarumu mubi gona ni kutase sente so ngamba abanyeganda na munonga bakiri batwaba abana gusingo kunye manyabe kwira masikuti bagenda gukora yaza kumiko mu kitana itoranga ine special ine bizibu abanze yakero muwaraje yanyu azankai kieroze kuronda karumu kace okore oyihemo kiwihamo oba wihamo 5 oba wihamo 10 ejo kutase manya nubo kutasa 10 oruna waza kumara umwaka no boyine sengi ako no bawatasi ako bano bawatasi ebirunje bice biwihere mu kuyahutanga kuteka sumusa no kutera matafari avisiteri zo gumwe tugire ngo umuntu utagamba nawe ine cyayine niwe kirunje kinahiremo nyo okuherihana tandika gukora ibintu ebi ngiza nayo mbeka wakazu kanje kama batinga 23 okay
ejo no bando nabura amabati abiri kweza kwisi ya bando. Aha kandi ngagenda nayetera buroka ngagenda natema banza nazo mukanatera buroka wazetera nazitera nganye n'ikiti cyanje cyangu nakitema nayose buroka Chikache cyane ngashikache cyada cya dadi ahubwo nabari imyaka nabari kiti igiti kikaje tali cyaje gakire cya dadi ati dadi agaya chimbire ngati ngabura ku kete cyanje ebyasho ni byawe ebyasho ya data ni byangu so abanya-Uganda tukore tutakaga yemirumu tukayo munonga abo kubati na Uganda turi na ete yangu utakozire munonga nubasa kuhendera ko muheru reba uri mazi waseno basi Arsenal ni mwaze mukozireje Arsenal izo tukatera abantu gweshaka so tukendera ubutumwa bwawe ukazarwankayi then tendera tugaruka mu studio nywe ngazarwankayi ngazarwa kasese ngazarwa kasese mfika kimgundu kisinga ngombora baramusi abakasese muri ruyuru akasese abakasese babere cyabahol mwasingere byayo nangana nungane mwiyiye so mufayo nenyu mukore kabisa nangana nungane mwiyiye bolo so just kahendu ngabakora mcyanko respect that sawa musiba buhoro akunaka kwata sawa musiba buhoro musibeje kuna bentabiha mukama naza kubirebera okwe akashoshoche no mu rugo rwanje bise mujurizi umuntu yajyangu Uganda hatite yangu hiyo Ministry of Works and Transport namnonga batangire Buganda bakoze operation yahiye na meza ashatu motoka za DMC Desert Mechanical Condition kuzikwata namnongeze kusabaza abantu 14 seaters numecha aba Buganda ubiro bwingi kuba Buganda kigaruka umurembo rwambara imwe abambara ni mumuje kwetebekanza nyizibanye cyane natunga chance inda tuzombaza tax park mbara turebe bo bari batabetegwire bata akwa kindi kumanya covid president ko yabarangirira kuri yarangire bya Buganda ubure buce mbara kwata Ebola kuriya bakwata mbarare garuka that means operation yaruga kuriya ni wamba rukirgari yecho akwa taxi esikurugamba razitwara abantu Kampala esikurugara kungi swara abantu Kampala esikuruga kabare that means basa kumutwara mutwe ogisige kuriya ebushari yebo bwikubera TV we shamushanju agihangwe then umucero shahibiri twina agacincire manya ekufa umihanga ebikuru hihi nebikuru hare nasikanse nyumo Gideon aho murembo rambara kangare Vincent Mujurizi omutembi wanyonyi na washa sister Charity omwesho nguzi wa Uganda baguze program ya Simuka babare mnonga Gideon Senyomo ebye biwayongeraho we are they necessary for this program but anyway okujango muntu no wa P7 chikumanyisa mutashomere calculations mathematics na abajine that is where we start from so gwenje koreka ngwacho baro tokuza kumuzana zandaho babare mnonga yatuhereza some inspirational words kugira ngo uchakuba 10 cyaburizo by the end of the year no boy nezo inahameza and you can do something from it weba yo agmanite program ni SSMka Chobutun Charity muhereza ngomazina chine Mujurizi Vincent Mujurizi tutushabaka humura twagaruka of course rero tuzakumura turaga cyo tuzakurete impapuro z'amakuru rero tuzina bukede mugireba ne ya 10 ni vision 12 bino bwanyuma tuzakugiraho a financial institution bakugeta meda abo nibiza kuchobora kuba kutwazo mbikwate no buhereza bwesente program agency SSMka turi ya TV West katumure tugarishaho naho targo According to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuletera kaza no ko mutano akaremo ibyama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family ubeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kano mwana ayaziro atakuma kandi samukana zarumaka amagiga ninga samarungi okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti ire katehangwa ari kutushoborera aha kuri senjochi ekiwa kubasa kwihamu okuwa kubasa kuzireberera hamwe no kuhinga muhogo na nekiwa kubasa kujihamu
muhogo waheza kugihinga nogiha mu cyo kwingana cyo mwaka kandi ejo kiwazarebereraje ni kintu cyo kubasa kubihamo abantu bacavugira ngo bakabase kunja ngo bitiwe none usesimira nesente zo gukora konke ejo ki ne mwana wo gukoreba birikimwe bindi ukora nibitasi mwene fukanire tasi Yamatawuni tubakwenda kuhinga tubakwenda kwa kandi benda kuri mbwe nituza kubarisa bari kwicereza kore ebyo toine kuferwa program eji orwa kabiroru Shahina Zechero Okay, twagaruka kandi akira kana kempapura z'amakuru mu program ya sisimu kaririz fast as usual. Urupapura urwa Bukede ebya taxi ekikwekweto kitabude bananyinizo n'ekibine kibakulira ebintu 12 police byetunulira okuzikwata hahabireho cyo babone bagengwe yawe neyo kwata biri yaha umurupapura rwitu urwa Bukede aruho taxi ibatworeka najireba na mujuru zitwasheka twabya mu mwitaka kongebe ne agenda ningabo bine ekine kibuzo chamani because you cannot look at this and you like ejene taxi yo kutambuza abantu so ninjangu bajetaganyegenya ninjangu tujikirize kore mazima because this is too much ntendo yetaga ubukade butano ku mukaga okugitereza abagaraji kati basura bakora wabo kuba hatubye mwe nayirukanga kugira ngo at least ekimotoka cye akiteze biraka Bueno bagizire mu twenge to kuza gukora motoka ngo bamanyire ngo bashime kuba mbazikora urupapuro rwa Bukede Dr. Besije Kano retired barazo butambi nga atesa no muzungu amurumiriza indeba wa mujungu uriya arikujango we nakimanyaho cyo kujango akananda kugira ki yakora kitari kirunjaho mwihanga nubore ko butambi ntibarazo butambi ngatesa no muzungu ebyo mwaragwe batide munju bigurumbya polisi na warwaha pangare bagitiro munju bite ebyo mbergayo tebyanguhi omukazi omulala atabudde ebya Alex mukuru agwo kandi atakagira ngo yarugayo nawe kandi nyamwandu ushaka ndobwa fira ryaho aruwenka abatire wenka kumara ubwire buringwa bitimwe bakazumwe imwe bakazumwe maza kutamisensi to be sincere mareke gumana mwirukangire mutakorire munyihaka huje mukweza nshingana ninkora niwe nokora beresha ya muheru nkora nonse nkahebye no kandi wandekere nkazaho kafanyenka nanyi kinanyi ndabubuza ukacinangu icyawa ubwo mushuka kigaramo but I'm wondering abo ncha abantu nibije umuntu yahiza kufa wari ukajutugu umuntu I have his child no aruha burire tumugamba bakabareba numugamba why after death namuzoko mukuri yaraifu mwetorora de no muntu ijogaruka za kwakira ibintu bye byashaha ya muheru nyaka huje orutaro rwa Ukraine Bungereza ne France ziwade Ukraine bikora miza irenkambwe Putin natabuka kampende rupapuro na nebyo mzano kawempe saga byo biryaha kawempe yeru muri gici ujaka no direba abava mu premier ba kideo nabo bahi bavudeyo ku elizina mbarshoma bata was I think gana mazina gagumire bavudeyo ku was ne Isaac. Okay, thank you very much Rwakataka basibiri dentanda orupapura no Rwanda ni no rwa Bukede kana rwashiringira 10 rwasharito rwerizo bartunje utakanye kwasa ngo amakuru gakusiga. Thank you very much. Yeah, wabare mnonga charity na Bukede erizo batwineho the new vision ni age ne shit. Front page ni age. Big shots threaten taxi crackdown. Atinjano ngura criminality yihangiri. Hature nana jati nyondi wa mani bakitandika ikwe kweda tinyo nakiremesa asisira binji konkebe biriyaha tuzakureba University quiz season 4 orientation in Lila amagugari ya busoro women display
rowing skills at Royal Regatta. Yaha urupapuro rumama ku ruminji Amos Nzeye ukorera kuteganisa leta mbishobe iyi kabyanshobera na kunkanoza ko ndwansana Amos Nzeye ready to pay current market value for Temangaro land. Ernita kari ya Temangaro warijwa obubuire. Bikibayo bikahuireyo. Best Jareje discussed targeting aircraft at airbase. Amakuru aganza gashanga mu papuro utaferwa. 148 billion needed to fix Karuma Dam problems. Is necessary to zetagwa tebeka nsebyo. Then and bajam absenteeism health centers boss interdicted ngo shamirmo. Baba kore kandi atkora shamuro umuntu yafa abonye tuza kweto mwisi wabantu kwakana. Leaders should lead by example. Ichichi ni nchikiriza mwichi nkuchitua. Abantu nibashemegure uko kutwaza bakakwe bakakumanya. Mama Janet Museveni made my week. Oguni bamweto Aaron Kasuja. Okay. Harminji oil gas and infrastructure pages Hanuya. Over 35,000 jobs to be created at Kabarega Industrial Park. It's really big. My father's scandal is affecting me at school. Ogwishaka korechi korobero chiriyo nchimkuratira ishomero kwa kubari. Oguyama abraja, you don't owe anyone an explanation. Kungana bana bakabiza ogumana bakugamba. Ha nuko chibiro wani. So hati no bokuba bitari byawe, teganisizo mutwe and can really affect emishomo y'umwana. Turugeza okhendera aha mbimzano Sate Athletes set for Anoka Games. Mbaraste FC set for Ankole FC rebrand. Then our last page bajirang home of sport. Ndeba obinji. Ham Stadium is the busiest sports facility. Na last page nane shankabati. Jirebe. Hator paproru muruhango wine pages and pages. So far pages ashatu mukaga. Urukunja abo asiringi zawe 12 noiza kuba watunga byinji nonga ebyo kwiza guma nabyo bika content. Aho ninjira ngo niho twakoma twaza kuzomuka humura abanyamitunsa kandi twakira abajenyi bitu okurugaho mu kitongare echa Nomeda aba baja ngo it's a financial institution tuja kwa tureba batwaza abatenshonga za sente nabwo cyo tinkwena ngoze hare ubwiro bwindi turonzera kutora undi sente ubundi washanga handi haturemerera Nomeda yene gamba ki agasheshaka nza kwa bantu bakira kubara tushike ombwiro targa program ya sisimka cyo gutun charity hamwe na Vincent Mujuruzi. Obuhabuzi bw'omushaho nebo kuhikibwaho Kirama Plus wamanyi ko bulumi no kuyamba ko mbutezeruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. So ekindi kyakubasa kutuma omwana reason eyo omwana ekubasa kutuma twamushemeza ninko omwana bayayise emyezi 9 ebisha bikatandika acyashitame. Abuko mu buhangwa omwana ashime kubanza omutwe tashime kubanza kibunu kwa kubanza kibunu nazabu nkenke so ntata kwenda ngo omwana ogwe azo umukusindikwa echa kandi no mwana yataha kuba mu magufa nabasa kubyamaje omutwaba gwe abanza konka yaza ku yatasya mate because akabe nataha mate ego yatasa mate ningo kotose mwati ngimo bwana mwe mtijaremba basi so nikijeta mal position saje kuisha juma ajumira ajirati ayekubirati
okay yachika mahato birogwe umuhanda bingwasa kutabasite bigara hati tatanati naho kuraba abo kuba umuhanda gutiguraye yongere kunkaka kugira ati nanka lengsera ya presenting abiri impango so kakubadizira atayehenyire ashohora je nachicenga yes so ekindi omwana nabasa kubyama kubi abyama ekitukweta transverse line we ayechikamya ajirata omwago kubyama ati ajirata ngira ko musharaba bati so kakubinanka ati nchange manisa ngo umutwe guryoku n'ikiguno kiryoku so omwana ngo tari yarugayo no bwo kugira bishabi kwingana ki na nyine narubwo yakubaruka so nicubanchi manisa ngo mwana ogo yayikize myezi 9 nituba twine kugira ki kukora siza then tukamudeliver tukamuhwera akabasa kurugayo yego obumwe no basa kushanga kilo zo mwana zarengana ahabo kuba no mu kilos nizivaringa kuruga hari kilo 2 netreka kwika ari kirina omwana yarenza kirina umuhanda ujwe utigura hanguhe ningoko kuba oinaka akakubo ukarabya musi no truck atekarabamo ninjira buhango bw'umukazi no it is not about tibuhango bw'umukazi okay narinya narananka twena process umuhanda ni gumwe okay tujeta gynecoid pelvis so pelvis yo mukazi ashimikwa narabya mu mwana nacho muhanda go mwana tikugira ngo mukazi yari muhanga unabaye nko gwentarenga nabaye nko gwabandi yego so omwana yaba muhanga akaba akarenza kirina chance yo kugira ngo no musindika neba necendera ntawo nkora bavugira ngo mukazi afunzire anga cyo nekindi tuyo nitwijayo okay so nitubasa kushanga omukazi yagira barongo owo kubanza yashutama owa kabira abyandike yes hati rero process yo kuzara abana babiri omwe kubanza ashutame already dogo ntugira ki ninga sho muntu yagira barongo kandi rigenda yo kubanza abo kwa amagufa getika tigagajezagaho so ogo ntwantwine kugira ki nawo kumuhwera gukora siza kutari kutegereza ngo aze kubanza yaza kurumwa obuhabuzi bw'omushaho bwabane bakushibwaho Kirama Plus wamanyi ku bulumi no kuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Sunday. Eshaha emwe y'omwabazyo nitukuleetera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugaliza omu mbabazi. Hamu okuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Nyenda kusima we bari mnongiwe owachera TV West Kaburijo nerizo 2025 y'ukwezi okwa 8 n'orwa kabiri kandi simuka kurugashaye mu kusesha 3 tuba turniwe akiraga kutwatwa kumanyise twino mujeni urwo mu kitongore kibakwetana mida ekitongore ekirukuhereza obuhereza bwa sente na mnonga hari yabo bakore mishuburo kurugira barkwetenga kandi bakurabira hasi mu yawe umutawune yambara hati bigwire mu itachi mu studio
twino mwami Bruce Shaba ogun loans officer inga sino kurebya loans omunumida tumwina hano yakumarira chiki 15 turenda kuba turaganira nshonga yohereza bwabo no qualifyinga bon bahe no bashangwe nebindi kugira ngo tucengane tubase twaza johereza Vincent mujuze sebona kwakira babari kutwakira kandi twashemererwa kuba turi home studio kandi nk'uko wanyajira amazina mbanyita Shaba Bruce kandi loans officer zo mu Numida hato mbugufu Numida iki kigambo ntukireba tukivugana waba utakiheruze munonga kuza ku financial institution kebyo hato umuntu utakora akakucenga Numida niki ombugufu Numida tikine buringwa tikine bugufu n'ekigambo koko kucyura Numida kwiyaho nicyo kitukora Numida ni company nehereza capital aha businesses enche na neze zimunzi kurakura kugira ngo tukurakura netu rwo midara kuzo murindi kandi tukuzereza capital na loans then urukushanga ngo umuntu wenka arikuba ine smartphone eyo mungaro ejeji nwari kubana ikizo kubana funa loans so umuntu omushubuzi ine business yaho nabasakuza yigirebe konka atine sumu tumukwatagana yes yatine sumu tine koko arabase kufuna app yita so change my sangu ta qualifying kubana bona loan ya Numida so briefly ni checho numukoragana n'abashubuzi. Do you go and verify their businesses? Sometimes we verify abo kubana baza kushanga ngo umuntu amuna yitereza icani a business yet etari yeye atecho shanga chatwetagisa kugira ngo tutambureho tuke turebe if this information given to us is true. Okay. Hati nienda n'ikindi tumanye gozi hangena rahango mukaza kukamutacho kugira ngo umbarara nayo ebenshonga yo kujya mu itaji hati muri no tugambira hi muri ukoro mutawuno umuza kongera kwatangaza webare batwaye imbarara webare mnonga mujuru zabo ekibuze echo kandi yenda kumanyisa abantu nti awesh tujere mbara nangu timbara search no kugira ngo offices tuzitire mbara but we are here to serve Western region. Weshonga Western region is growing abantu bariyo bateka mu business nyingi kandi bitago buyambi so niyeshonga bwenshi tuje ngo tukike hihi nabo tubayisohereza bwa hihi kandi bakufuna sente mu speed umushahabiri ni nazitaka hwiro umwami mujuru zinyenda kumayisa abantu toba wabwine loni ya manyeshahabiri ni no mbugufu nkimanise chiro mbwe nizo hako hatu watani ko mukasheshe mbwenu nichonye manisa ngubwira mbwenu bwaza kwira bwaza kuzakushesha mbwenu oba wahine sente za. That's very interesting. Echo nkimayisa maisa nobo kuboriyo emergency odiyo mushovu supplier akuretere ebintu ezesha no kukwatese esimu yawe ukadownloading app ya Numida ukajya han habura emitwaro nkaga han habura he milioni 2 ukateka mu request yawe tukakwereza sente ukasorting suppliers normally and I'm not talking about Numida specifically hati ya emirunde minji ebagamba abantu abakushira kubambaguze sente ne babiri straight konke bibakora ne babiri mu zigzag tikumanya is it the same or no ebintu byetu very straight kecho korebera twakugira ngo tuzakwereza milioni 5 nizo turakwereza now hati ninza asumu yanje nyino data I download ninza kuri mu Google Play Store then downloading app ya Numida arahaka nyonyi noza kure Numida business loan ko kumara ku downloading neza kubuza enamba eje yo kuza kuteka mushime kwediyo mazina gawe kandi urukumanya na pin ya mobile money kuba ni kuteka usente yes enamba yesu hati nyenda kubuza na kandi because nyenda ngo kutureba change kandi bakurebe ni urukushobora ibintu kuko bikorwa they are stubborn clients kandi barumu even these commercial banks will tell you na nezina sakozi na nabantu kanye niwe hati mtwaro yanje 5 ningiwe mtwaro yawe 10 nyetorore they are there koza kaza sumu ya tamu app ya downloading ya shaba ya tunga sente electronically yaba stubborn wewe mnongeshe ngejo nyenda kushobora barumba tuchize kandi bakutureba inti when you get a challenge because being stubborn kugira ngo umuntu nanache yendera
naremo konka koko remwa wagambota ikira loans officer wa umujo teche nechi narwazo mwana kuko kubamba tweza reason zezo na business yawe bagibere so talk in time mugambero umbwire buchiriyo mujo haza ubwire bwanje kuza kushashura mko uriyo kushashura next week mugambero izo mugambero hata no manya nafuna mechi zibechi then you na loans officer into an immediate fultiza because we know those things are there yeah so fultiza then we come out with the solutions that help all of us mbona hatobwe uriyo no chobora ne mido kwekora abo kubimwe n'umufa munonga kugira ngo uri in business ye mumukwatira habasegumizamo that's what I have seen most mbona nico kinareba umuntu nashaba sente miliyoni 2 ari mu emergency kuko wagamba ibintu bye babireta tubakuza kubikwata kandi ari ya staka musotinga kizubu there and then hatu mwene boring abantu kugumiza muno bakora business which is very excellent sure hata nanyenzire manye noreva in most other cases no shanga a financial institution in different types of loans manyasha na agriculture manyachi hati mwine za business now in this case in a benefit shine birungi chebizirumu because hatu muri yechi ninyantu za kushanga interest rate yes abo kuba baza kushanga uri no business kuto business konkana bo magoba gundagazirumu gata kusiga business mnonga we bari mnonga Vincent Mujuruzi kandi yenda kumayisangu abantu abariyokwe wamayisanti no mida we have got favorable interest rates neshonga Mujuruzi abwenshi ntwerezo umuntu loan erizoba yaza kushashura kuza kujuma yakajya twonka amazimana muza kunyongera tumwine umwaka gukubanza gwa kabiro gwa kashatu gwa kana abayal nindwe burizo kukuza kushashura that question comes wakano muza kunyongera muza kumpereza eshikuma isangu ejolo night kuba tumuhire emuyambere kandi nahora nakigenda kuba nagikozesa yeah so interest rate yanyu erije nebas nekindi kandi no mangweze sente zone zitwereza abashubuzi haro kusinga tutwenda ba guarantors echamani ko kuba ine smartphone one ndangamuntu one business ebyo bintu bishatu very important because it's a business loan so jantu maisangu business must be there echo necho kubaza icya kabiri who are we giving this loan tujerezo oine kuba ine ndangamuntu registered Ugandan wasa kuboti ine ndangamuntu original konko ine photocopy national ine duplicate voters card by the nomang nabantu bahereza because it identifies that this is a Ugandan so ntubantu kwereza jo yakire sento mu numida ni munywano wawe kandi manyosigare no mwesiga abo kuba niyo source of capital right now eyo kubasa kuba oine speed hati nyona nyenzire of course harimo abantu but we're in business kunkubundi nore batima bari mbiye sente mukashoma financial management nachi how best somebody can use their own ukwaza koza sente ezo bweni ukamaha sente institution kanumida ongana wezi kamuyamba chango okashanga oyiro byango akazitwara na besimsara ya these people gave me financial literacy yeah yes hati echinkwenda kumaisa barimba toreba na munonga iwal kuteka kubona loan ya numida no kugira ngo sente zikora zibone reka kuzikwata ukaziteka mu cyakaro kore bo watujya ngo ina sente yo kongera mu business kugura stock please iroko bencho wakorecho kore wano ndakushashura expenses abayura ebija kandi bambenda emishoro yabo washirana meda twako yamba twakwereza sente zo go and pay them so nukwenjere yo kubasa kosa loan kurunje munonge itakuteganise konka ko kushanga no kwata sente no ziha on business noziteko mbinde binte bitakubasa kugarura business ati no shanga waremerera yeah kandi oshanga na kire kigenderwa cyo kugira ngo tukuze twiho mudara tukuto murindi ato shanga cha ya kandi ati I mean wabategana samwe noro mun bagamba batakwena ngo mu bagamba hatu wabategana so beno chimanya no zakusisha nanka yawe so ya sente oshashureje kore wabuhire miliyoni 2 nyenshaka zibishatu zibitanu zibe 8 agomba kwiyakugambira Bruce no batandikira aha sente zona kwika miliyoni 20 no reba ngo mwamugenzreje mbasa kuzahare munonga nabanyenzire ndebe na n'ikindi ekikwatirine na ari abantu abakutina kweguza
ugasanga umuntu najya ati nyo business yanjye tinjenda muroni kandi iwe ukireba ngo urone nyine baza kumuyamba ubundi yaramusitaka preparing arive ndijo. What is your advice to such people? Ati obwiro wingi tubaza twareba enshonga bwenche bwo muntu natina kwehora kandi na sente n'ekyamazima naba nazetaga enshonga yo kubanza omwe anamanya ngu sente zinezo kusinga amanya nko cash plot yanje ina nabona kandi hata naza kugitekayo nayo bagitwara but Numida is telling you into twenda musingo gwawe twenda omuntu ayine business utukubasa kuhereza sente akagikosa kandi twakatugarize zito. Ekya kabiri noza kushanga abantu nibetaga ba guarantors. So no obwiro wingi abantu umuntu garanta nawe kuterireho mubiri nkwenkwe ngamba ya hati konka for us we say why really do we need guarantors? No, we don't need them. Reason being, you as self, we are looking iwo mshubuzi wenka niwe focus yitu akuba sente niwe kuboze yitwari oba wanchen. So nchanchu maisa ngu iwe kenye ni mukama wa business niwe tumuntu ronda yeah kuba niwe twayamba twenda kuyamba garanta kandi umanye ngu you are very yeah. So now hati turukugenda mission angwa turahari munonga nembugiro iwe ukayenzire ngo hato mu program eji turiyo tukora buri muntu ariyo natureba nko ariyo mushubuzi atware cinka cikuru cyashimiye kujya this is key ekini home. What would you like them to keep? Yeah, ekikwenda kumaisa abantu abo no kugira ngo ahora itaje sente iweza ahasumu o downloading a app ya Numida oize mwe kwetajisa by the moment jango otere chani cha business yawe business ejo niyo tukureberaho stock yiwa twesindikira niyo tukubasa kujya kureba woshabire million 3 but is your business worth 3 million funding? So noza kushanga twagera ka loans officers bastama bakora chiko bajengu deka tumuhereza million imwe for the start, and that million comes 1 million tarebe kujangu twakwa million imwe kandi oze kureba asumu yawe twakutera emitwaro 8 konka tukugera ngo no kushashura million imwe no it stays million imwe. Yimwe tumwine bwo kwakuza uburyo bwamanya shanamanya processing manya amheru inoreta form manyachi into twine processing fees abokuba Numida is a digital company ichikumaisa ngo we deal with no papers. Omuntu nekinde kitwantu gamba ngo batina ko banu bihya yoroni ato umuntu arutsoro offices zirimbara na yenda loni ya Numida yateka mbasi yirukanga yazambara kutwaige twamujyango echi hati echi papolisi twakweza kigaruzo wa chairman Ron twaza kujumuhereza ya million imwe already koseza kubatire muzashyire mitwara 2 ati nogera nkwiriye tubantu yamba umuntu so ebyo natukabisharaho twagira ngo za business yawe apply ngereho kandi obenofu no buhereza ku rugo mu kitongo cyitwe cya Numida. Hati omukuru Bruce turahari no kuhendera nanyenzire o packaging obugambo obusigire clients abantu abari mu business okwe konka abarukwete ngo buhereza bwa Numida. Yes, nyenda gambiro mushobuzi we nari okwe nokora boutique nokora restaurant nokora oine clinic nalshi market zone business yo inemu yenda kumanyise ngo otaka kwamera hori abokuba you woke up one day with a brilliant idea to start a business, but along the way washanga ngo itaga mu finance shikira abantu Numida ntuza kubantu kuyamba move from one stage to another with Numida. Yeah. Okay, yabare mnongo mwamishaba Bruce ogunron's officer abukitongore cyane Numida ekirukuhereza ubuhereza bwe sente binitaje mu mbara ari location yanyu specifically hano mu mbara a high street place second floor iguriyambuzi choma zimbe chechele opposite na post office. Okay. Yeah. Hata umuntu naiza physically na shanga office yanyu. Yes, na mama nibikiruza je bamanya physical location. Nitubaturuho konka utukwera horoni. Rono inegal ka business ya ukaba nayo apply nje. Bawasa kwijo ine complaints zawe tuzakoraho
naro umwe cyahitagisa kugira ngo nonda kugenda aho one of the officers to kubimanya agenda kushobore yes noza kumbona nogenda nawe konka twera horo naka no kushashora sente ezo no shashura sumu Osteka mobile money oza app yetu ya Numida hari kigambo payroll oteka payment ne sente zo kubano yenda kushashora otampini sente zirigaho za line yita mwenti kumanyisa ngo sente 20 ziya direct kushanga ngo ateka ho sente kandi ngwite twazitwaro tatwire rusaneda yabari mnongo mukurasha Bruce wabari kwija no kumanyisa abantu obuherezo mu kwereza niwo aryokwe ko kubantu bitago obuherezo no kuwahura za simu yawe zo mu Play Store downloading app ya Numida otandikiraho bwanyuma yibiba kwetengesa byo ne byo ruza gukora simu none otunga sente no kushashura na simu. I think it is convenient babari mnonga kwija kuba nitwe yenda kusimiwe nareba program simuka TV West Chiriniwe abo kuba eshazi tuzikiriyo kazo mukahumuro tugaruke na bingi ebikurataho Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwereza uwo murebi wa Kivusi. Yes, buri sande shaha 3 nenda kikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga atanu bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha 3 na kikama kumyana nimba ningabe mitwaro atanu wabana kuzo mukazano imata star 2 3 8 star 3 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko 10,000 zawe kitere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe kurwo misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cona kurwo mbahinje nabarisa wabo hinjira na mnonga koko aboko koko anyoni ndeye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bitwinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharoka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigezi Universal Actors nokora cha nokora tutaje nokora sene burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe future yabangi biyo ko maro tasisi wanje iyo maro yakurire sana sasa ninga okuna tore niyo ko nakufasha tokareba kana twina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeje nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi binabakazi 8 barya batebekine nyonyine tubiri kushorya uporotire ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho burwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo
kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabazyo Inye nikakutuma ngo nzachora mwana. Yongeni ngo kwaje muzara bakaba kumera ngo mutoke. Tenkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyena. Mama mwana twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu twegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabinoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa aha by'imishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe urubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo mani izina roryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Sunday ishahe mwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu ndabazi hamwe kuhimbisa okuramya nangwa no kushemererwa ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza otaferwa according to
Divest ne hinta tweno kwano jeno misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremo ibyama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana umwana ayazirwa takumanya tikana simukana azarumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriyomo abachikandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Divest ne hinta family Divest ne hinta mama no mwana Orwa kabiri okuri senjoshi no kuhinga muhogo waba no manya gutoka byanyijiremo oriyo no ferwe shintu chango munonga mwene rwa kabiroro ntuza kwa twine ire katehangwa ari kutushoborera aha kuri senjoshi ekiwa kubasa kwihamu okuwa kubasa kuzireberera hamwe no kuhinga muhogo na nekiwa kubasa kujiha muhogo waheza kujihinga no jiha mchiro kuhinga nacho mwaka kandi njoshi wazireberera je ni kintu cyo kubasa kubihamu abantu bacha kujanga bakaba se kunja ngo bitiwe none sesimera nesente zo gukora konkejo ki ne mwana wo gukoreba birikimwe bindi ukora nibitasi mwene fukanira itasi kama tawuni tubakwenda kuhinga tubakwenda kwa kandi benda kuri mbwe tuza kubarisa bari kwicereza kore ebyo toine kuferwa program eji orwa kabiroru shahina zechero Okay, twakumanyisa ngo twakumanyise ngo tuzagaruka kandi twakumanyise ni cyo twagaruka twanyuma yakahumuruka cyo twarugamo twatwina ba Numida Financial Institution n'ubuhereza bwabo bw'esente mwe twagaruka ubuje twaganira ahubwo it to believing ngo kwabura no kuna no kwegesana ni kikuru muri nyankwero bajyango mushija aratugana n'umukanuka mugenzi wo nk'icyo cyo mushija n'umukazi n'icyecu ate muntu yagamba ikintu kikire ukakitwara nkakikuru n'ikutambira ntabwo icyo ntwica where did we go wrong where did we slip from nondi jakaza kwandika recently yajyango what died when we lived obutura hakafachi abo kuba hari okusanga mun nangwa actually it is the best question now tutwira charity nyoniwe between me and you AIDS first appeared here in 1980 tukuzarwa haza tunogire nyoni nza kwimuka byanga nambo n'ugashe byabyange hati umuntu wazirwe ndware izire hati twakura because now we konga ndware kiryaha nehito muringo ngo gumuteka hinduraga kakoriyo kona namnonga norenga covid ijo akabajya ngo atehindukire mangwe new strand you know HIV is the same mbwenu okwe kwata tinkwamye unayo ekahindura manyasha na hati manyasha ngihizire chike chindi no kandi ikimanya abantu abekwata buri zoba mbwenu shobe abe kwita buri mwaka hati yaringena na butwine enamba y'abantu abutwine ureba bakwatwa akakoko ka sirimu buri mwaka echo kubanza chabyona ninja kugira ngo akakoko ko kukwata umuringo ukarukurabamo abindi nisitekwa gurabamo twenda tutarukwenda boko imbere netegeka ohire hecho kwa kwa ryo mushiki yatyo bwira ine kushwerwa na umushija yasyo bwira ine kushwera hazo muntu washwera tokumanya mitwe na mitwaraze ningo muntu washwerwa tokumanya mitwe na mitwaraze yino basa kukika ushango ye kumire nkashange mutahiwa watarukwe kuma yorubudo tobunashwiroka koko kasirimu nakatambuka but when umushija ningasho mukazi ningasho mwa harimwe nahiko arabarabamo umuringo mwe ningo guroshanga muherwa izoba akakoko yakareta nahandi abana bitwaka ikombire bwo mushogoyo nitogo nkuteka teka ngutukarabamo ushanga ngo they go wild kugira ngo umuntu nabasa n'utateka teka ngo akakoko kasirimu kabasa kuba nkaretwa umukuterana ushanga nabatera nderiyo nibeyongerayo konka mbwenu
ubundi okwera hangaka kwatakwataho shanga ubundi yatera no mushiki mutahiwe bari umurengo ngo rumwe bona babatakatunjereka kuko Kasim for example ubundi oshanga ubundi umuntu yargayo kubunda takatunjire konka urupapuro rwa New Vision akasheshekerizo rwashoza amakuru agarugamba corporate shan condoms experts worried aba tukweta ngo ba corporate abo tukuteka ngo barahaca hakiri abo twumanya ngo yese bajetegereza abo twumanya ngo betonda okuza kwikaha kore nshonga zitari zimwe na zimwe ngo kuba kwikahansha ahanshonga zo mbonano they just go for they pretend as if they are anganzi about condoms bazesiza kandi bina sente bajwireje norajwire suit nibo bakuze basana bo bina access when by all means kandi nangwa corporation n'abashomi mbwenu ababo kwa bajwire mbwenu oburaburu nkobwa nicyo nanazagamba namangune kuba victimization yo nanyenda gambe birahuri because twataho mcyaro there are very few people abari yo kwene abakubaza kujwa ati nyabuza abo tubakurwa misho tugambe ko kaba kwa bari yahabanya birenga tera ababo bubuhwa nibo corporates nibo twandumanye now in this case Charity I think agendwara inaka kwate nemichwe behavior change behavior mpendo ko mitwarize abo ko chinkugirantyo ya hati emitwarize yitu niye inaka kwate na ekiba kweta HIV prevalence rate now nikiba nkimanisa kuza kugire kitwajinduraho kwe kuzanzara ubwingi bwa speed nachi ntinduru mitwaze yitu abo nkiningama in Europe in most countries in Europe AIDS is at 0. When wari kintu kiri muzuro imwe abantu babaraje 0.1 umahanga ka Netherlands bagambira ngo bari ya 0. Siri muteri yo ngwe hato yibuza batuma kutera ndebere binabana bato nabo binabana mbwe bazara people kandi hari amabara people like kati na mweze shano shanga abantu bamuzingo umuntu agucici ati nyebuza itwe ahabwenje akwa byona noza kuramba gambira amabara akizinda amashana amabara mengi makatete nkarano bajyangu nayo bajongira national grid ati itwe kwasa ngo tunywa munonga nabandi abantu kandi banywa hamwe why is it that HIV here has kept Okay, katwanze twazo mukahumuro turebe utumago bashobozi kuturagar chance kwandi kongera kureba kutera tocho mu shongeji otarga program eyasisimka otaferwa according to Divestine Hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremo byama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana umwana ayaziro atakuma kandi asimukana azarumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino ko rekana kuza kumanya nti family ne yeyi enkozo ne ziriomo abakandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Divestine Hinta family Divestine Hinta mama no mwana Charity wori no gira ngo abashomi corporates shan condoms kandi twaturene tugira ngo abo no bine access yazuje munonga akwa no yanazubuza we yanazubuza nagama no jumu no ren cyangwa do you have condoms
hatubu cyayangwa kucira uri ndizo kuzavuga ati mwino Bridget has a contribution wanje no my offices na hatuzini for your information. Corporates drive but their I think cars. you also know yes Drive their cars and they can easily You can keep them somewhere. When atabo bazanjire ki even those places ezibakuzamu for purposes of having sex they are corporate places and condoms are there. Corporates nibo bakwikirize kugikozesa bakagikozesa jyaho kwana nibo bari bagikozesa none naje mukozesa ubona bamanye ki kumanisari they are enlightened and mono bakugikozese kabagasira. And what is challenging imbabine bahara bitu nabafurira bakazi bitu you know hato shanga ngiro jango ino mukazi rererererere uchiburia ushanga kakoko kasirimu katahirumuka kumbe ni church corporate haza people ne jangu necho busaso munyabwenje kufanko fankotine bwenje abo kwa corporates nibo bakwe batakufa in this case actually kandi tubakabe mbatutambira actually research kabe ne yoreka corporates noronga you know mwenu bakabe batachikwatwa sirimu kuko mana bayeta bakwasire nchimanyisa ngo nanitwa banitera tukwate abo kwa nibo turi kwirukanja tukuteka ngo bine mwaka sente uriyo nontunga kandi nibo bakucira kuzaha mhanda bakagura haba harabanje abo kwa ninde abo kwa nwayi nakamotoka niwakwemereraho motoka bakajuhumba akatora nisamaka kumu uri akataho motoka akasimbura akagenda ngwenu waba utanturire kakoko kasirimu niwe nimba naza kihankana so ninjangu bine part mpango kuzana omukubasa kugira ngo turwane saka koko kasirimu omihanga yitu Uganda kureka challenge ina tungane kugira ngo okwe ahumbe muri Vincent wano tworeka ngo noshanga bari yo 0.01% umbante binaka koko kasirimu then itwaha noshanga ngo maboko cendeza ntoyongera turiyo 8% no mushobo then wazombicwe capital umwenda bumoka jo tata na yese bankakizindishaka otana yese bankibanda otana yese bankacuruhura utanatemba hariya ningaho nshaka kwa ninda naho bagamba rubari okijiro tuwa yeska mukache wiriraho witu nanka itendero ejo nkanje uramba jigamba kare kashati now I'm trying to research here ngabo itendero sirim suppliers kana wenza kuchura now ata aba rero bagamba nangwe nyibuze kibana bagamba nikinagamba bitaringa so they are like saying HIV is uncommon in the general population of the Netherlands with overall prevalence rate estimated at around 0.2%. 0.2% charity wabara bantigana 0.2%. konkana baterana kandi bajire nabandi then what happens with us I mean when tinkumanya aronangwa nondijo nabasa kugenda superstitionary yazo muri biriye binde byenkiriza cyane niro abo kuba tokumanya bwa nyo nitangara charity because HIV buro bweija kondo muzikija bwanyuma kugira ngo reka twere kondo abantu bazwara bupira kandi abo enough sensitization when arota kuma kondo mazima kondo muntu erantuzuma nanyembara haroniza abakazi nangwe imono shutu mukazanga yetwari mukazanga kandi abakazi abari no mu ndeba mutajyangu na Mansa Charity generally abakazi na waza babuzo kajoti however use tubakwenda no kumanya bo bakateka taya no shangu no mwoga gondijo kubajina and that is also a challenge. Yeah, it is. Konkatu mushuruzo nakutwagire nkumbi ya family planning na chibyo na byagumambiye gamiri to korora umwana manyuko zo michwe banyabya katorize nkahitiza asi. Atiya ni mwatangwa kakizire. Nimwembe niwe mwatamutwani for family planning purposes and you know okubasa preventing sexual transmitted diseases. Twajanga mu patejo mukaje zana konka mama. Kakahwa mutine yimukwizera so now base bona banyabo imaba rero batureba TV West because HIV is real. You see Mandela one time akana aziko mu mbana bayisirwe HIV Mandela kiroho yabagambira fellow South African HIV is real eruho ando shike kwa yatahiro mukamajangu yatahiro mukaneba chonchoza obabona mbambazo wo muntu omwe I don't know what it affects us warebe fuze sigiro bwanyuma abazire kugenda it has affected the economy. It has affected us in all circles, by the way. Bishi, Mujurizi, itabaru kugamba, are we different? We are not different. Actually, by the way, why kashonga ya maroro kugira ngo tunywa mnonga? Kashatu na ninjira. Abashija n'abakazi mumbachi. Now, ati nyoni nteka teke by the way hatkangambe ne chindi charity. Konkani ntina gambe bintu bitari research ti. Konko munanye ati no kugira ngo ninye niwe. Ntuyirobwe buringo munsi. Hato nimbasa kwekozesa as bakaba jete heriyo mu specimen. Nyerebere unje mwene chindebero bwe buringwa nchibaho. Unachikire. Yes.
nje ndora shi because now charity inshonga ya marwa abantu bona banywa marwa and amarwa abantu banywa marwa nico ragira maybe it has something to do with our behavior then ukiganya you lose control abo kuba maybe abiraguju to sexually our libido you know obwenzi mwenu shana burya higuro mbira guza kuba abajungu abavo kureba niyo nkarani banywa but they are not sexually active no shot when it comes to sex no shot bar different nature hand hache ataba kumbiha biyesha yeja kabukura abo kana waza nko matendekero ukareba nko mucomwe okwakuba mwena demand I can tell you charity wargo kazoma tendekero Europe kazire manyanya we classroom usimanyi class monitor nashireho izo ntamu za kuri munanga no shanga twakozira kibina cyo kunywa kandi omukunywa kwito shanga hatana n'abakazi ninja kutwazira obugabe manyabiha nangwa nyuma hati ubundi umukazo ko shanga ryo muka kongatirite tukeyoreka akasente twinemu you sponsor us by the way nutubajwara nko kuturkwenda no shanga omwana ibere rya heru oshanga ekibero kirya heru oshanga you know ayehudiro rebero kutangara omushije utwinaha nawe ibyo kuriye byaro kuriya bako niteka cyangwa ibyo kuriye byo mu Africa tibukushana nebyo mujungu of course you know uza kushanga unikupushing kwika konka does it mean that we lose control we lose reasoning cyo nanye ndamturebe actually kugira ngo esha hakwera hike demazima no shamba batire nkaha omudirisa yes nzazi ya omudirisa na yitwa hera nanka tuzine ho reception nanka ona kuba nishohora nka picking aho nichimanyisa chingunyote nacho basa corporate nitwe mweratka tugamba yenyo na Bridget na mujurizi nitwe kandi azuruho bakazita bazitawa kandi ko kumara ubwiro ronda usanga zitaba nanze ngwe kwakora kondo mwatanaka Jia jangu ne munutira ato ondijwa kana Jia jangu ngwari allergic to them njano kandi byo gamba reasons to give wabachi nyowe nucha kuba actually sana manyone ndya atebyo ondijwa kana zika ajati muza kufa kwa mchine rukundo hati yani kunuchira kubincendo byamuke imperere okay singumanya konkanyo nimba so butazayo konkibanyi yazayo mbwenu ntwenda kuteka bantu mwe basebona banya HIV is real kandi aiturugambiro bwa hati mpure hari ngizere kikatu ngizere kikatu onganyo nani teka ngwabantu twena HIV tujimanye nk'endwari takazirimo ekikati kiri cyo kutambo wakwasirwe kureka iwota kajikwasirwe preventing kugicunjira immunization kind mwene ebyo byona abo kwaro wazengwa kanare bicuncu no bimurya umanyaki oba byahindukire timumanya izo za pepe ati nyona ndega ngo let us remain conscious no za kuzomcho za kuzamu sigara ningoko kuba novuga moto kamangu emoto keji can be a weapon where you nektwa yasara matu ejesa kurigiro ko yo novuga ne basa kubamara hatu sigare ntumanya ngo twine bituriyo tuza gukora konkane basa kuturugira mu ne corporate mwijo wanza ati charity ntati nyerinzire kumara wira buringwa ati konka hatobona kiro myaka 5 nte ati kanje ndenkore bya fire ati akwani mangwa kakoko kasirimu hati kaza kujanka hikaha kumbambya ati nanye ningabwa nafire mweno reba ngo ahagati ya umundakabe nanda kore kiri yakonka mwene bintu shanga ngo nimuremerera beitu tukabe ntugira ngo amagarana gacira magana konke kindi shuwa no kugira ngo nyona mujuruze ntubasa kubatine kakoko kasirimu kutaru kugira ngo twerinzire munonga kugira ngo twireyo ngwite tuterine yinongo tuterine nyakutwaje kuterana twagira ngayikoresa kondomu no nabarya hendo bacyo tanga mu moyo ukabano yeshabera muno actually it's just by God's grace nemba bazukusha kungamo intuyo ntugira ngo kubajya ngo bacwezuna naganye tireho hata nabugano dagahemero gayo nemba bazweza nemba we are saying tugire kitwakora bantu mwe let me tell you tomorrow is better than today hariho ibintu binyi munonge byokwe nebyo takagizire hati nyenja kare ejo yakubasa kubikusyaho you simply need to be healthy noitaga kuburuho orije mazima utakatani kikucya because no rebe cyona abana banyakwenkuru bariyo kwene batobana yes so echo kintu nyona nyenda kitware nk'ikintu kikuru tumanye ngo nikitandikira omutwe okwo kwetebekanisa okora twaze corporate somuranga no gwitu
aha bo kuba twongere moto hano ruri arena twongere kujinyweza bo kuba itwe twaba twetwire na naba basigara ahanyuma abahanzi ho kace nabundi batambira kuba we are the ones who go for them shanga niho nimbihambiho mutsugazi wabandi ushanga umshija riho nabihabiho mushiki wabandi sawa hiko kajotereka umushcogu cabireho yicirize mukakoresa condom you know kinga mkabanza mwachebeza ukamanya ngo muri okay nanabici nabo nanabakazi byona females bamanye ngo you can also suggest it's not mwena atkukirekera umuntu akija ati mukagumu cyumutakucye then finally ukasigara ukujya ngo akanyita niyo no basa kumwita konkana nabasa kwita konkanyo nyenzere ngo muri yebyo ni what proposing be a stakeholder in it utachireka kugira ngo it is men's choice hatu wachibara amangu ya wirabwa some people are selfish nyonka jiyankai mwana nanyeza unenkasheza kureba kanta umuntu akakateka social media ngo unturanye inzire mwana nanyeka kwatwa hati nite umenga shongo mako gutaka huye nagiturira magana 2 koko bogiturira magana 2 rojike ni muno yongera variants zinda manya hata at that point you have lost it, you are saying kwa biro kushisha katushisha hati wanu ushisha nutacyenda kumanya ibo waferwa no shisha kuba bikafizikaraka so atagent teka yitumariye kikecho bantu mwe tuje tugendeze kandi wagitungire owatungira kakoko ka sirimu you are very unfortunate just konka mazimagare ngo twena tubyejumbiremo konka ubundi ushanga umuntu atakwatwa akakoko ka sirimu bitu tukabentisha bangu owaka kwasirwe basa kureka ngo akohereza condom ahariyo go kwenda kuterana nawe kandi twereza amasiko go kugira ngo abantu batire nakakoko ka sirimu kumara imyaka 7 bakora byona byone barkwetenga so takaja ngo it is that too much unfortunate kugira ngo oyinaka kakoko ka sirimu yetantare okuturira abandi kandi weje yoyine gitahambazi kandi oreke kongeramo uturamagara agarukwesimisa nyencha karebe nunji but corporates my ideas twabeshengereza abantu aba bari aha you know amagara gabo gariyo mu ngaro zanyu abo kamba teka ngo oyetegerizo re MP manyoryo mshaho manyoryoha so nana manyango cyo rukoro you know no cyetegerezo kucira uwo kwari kucyetegereza koresa condom twakweshengereza okubasa kutamberensi akakoko kasirimo umuringo gw'abakine gwacendera ningashugwa hweraho kimwe imino muhendo Uganda negeranye cyakare nonje cyankora kubi cyancarenjinga kugira ngo abajungu akakoko kasirimu tubakareba kandi nabo bakuterana nkitwe kandi itwaha ushanga tukajanjaza nko kutorkwenda ntoyendeza twena okugerera nifubo okubasa kugira ngo turwanisa akakoko kasirimu mtwikirire tubetugarikira of course nchimangu simu kateka huire ati yanka hati tukine akachwega kabi sinsino okuseshaisha tu Agent TV West